Gospodin Nebojša Vukanović. Pa ja bih malo, samo jednom dopunu, član 140 koji kaže narodni poslanici dužni su da poštuju dostojanstvo Narodne skupštine, narodni poslanici dužni su da se jedni drugima obraćaju sa uvažavanjem. Ja ću podsjetiti, a osjetio sam se prozvanim, gospođa Šolaja, da sam ja, znajući kakav ima dosije i za koliko je dijela procesuiran gospodin Stane Vuković, ja sam se lično ustao i tražio pojačanu stražu za gospođu Šolaju i osudio to verbalno nasilje. Tako da, ne znam, i zatražio sam da gospodina Lukača da pojača stražu i u Skupštini, van Skupštine, kako ne bi došlo do nekih incidenata. Podsjetit ću da sam također predlagao da se kupi lita sirćeta zbog ovih zavađenih klubova koji ima tu stalnih tenzija. Ako krenu da se varniče, da ih izmažemo sirćetom, da se malo smiri situacija. Tako da sam bio vrlo konstruktivan i osudio sam taj žestoku prijetnju koja je bila na administrativnom odboru. Hvala. Hvala. Tražite izjašnjenje? Povreda